Ka Office Jong Deputy Commissioner District Disasters Management Authority DDMA West Giant Hills District Administration ringkat ka jingat lang kitna trekam sorkar bapher haka arpo trek leber kilaya shimbenta lang haka state level mock drill exercise. Ya kane ka mock drill lapelong da kabapen I nuksa ya ka jingki jumai baklanbor pra point nyo Richter scale but ha West Giant Hills District lapelong hajwai Amlaram Civil Subdivision Amlaram talaskan block but laskan block. Ya kane ka mock drill lapelong da kabapen I nuksa ya ka jingki jumai baklanbor pra point nyo Richter scale hakaleng ki jaka. Ki jaka ki basya akta ha ka jingwan ujumai kai ki kentup ya ka jing betay ding ha dawal fuels latalbo ka jing tuwa kendaw ha ka surok riatsa sim bypass ka jing tuwa kendaw ha latalbo secondary school latalbo balalet a jingarap family mart kabadan halum soyung kumju ha Dr. Narman Tunnel Hospital ha Mosa Lingkan bat madan kyang nangba government college latalbo. Ki nongerap baningkong ni first responders kumju ki kinhuan pelat im bat ki emergency personnel kilapoy mardor banwat bat pelat im bat ban a jingarap ha kalyang kakoi kekya bat ban pentik na ya ka jing shingan jong ki patba. I'm done. Give us a drum upstairs. Upstairs. Oh, get it. Guideline. Oh. Ini dia ke internet. Lee.
तुम्हारा बेड ही फोल्ड हो गया